by'ukuri nawe uzwiho no gukinisha abakinnyi nyine mu buryo navuga ngo bunatuma bigaragaza mu buryo akunda umupira wataka nyine n'uwa Braziliye wa undi ujyana ikipe ikaba idafunga nyine ifunguye. N'abatoza Dijare, abatoza bose nabonye Pepe yavuze abapresiye, n'abatoza bafite nyine cya kintu cyitwa possession based football, bo bizerera mu kuba mfite umupira. Ibyo rero ugiye gutoza Brazil ubyizera gutyo akenshi bikunze kugenda neza, ko Brazil ikintu cyagiye cyica muri iki gihe kinatumye Brazil umupira wayo usa n'upfa mu buryo bwo mu kibuga. Brazil ifite ibibazo navuga bibiri by'ingenzi. Ikibazo cya mbere mu buryo bw'imikinire gishingiye mu kuba abana b'Abanya-Brazil bari i Burayi, aho umupira wabaye tactique cyane kurenza technique. Ndabisobanura gutya: umukinnyi aba afite impano Imana yamuhaye yavukanye, akagira ukuntu arerwa akiri muto mu buryo bw'imikinire. Imyaka mito ya initiation muri Brazil, biri abana batangira twese turi muri quartier utarajya muri academy ku myaka 6 kugera kuri 13 mukiri abana. Iyo myaka initiation umuntu akishakisha abana muri Brazil baba bibereye ku mucanga, baba bakina bose barwana no gucenga no kugaragaza skills no kugaragaza ubwenge ku mupira, ibintu bihambaye. Iyo binjiye mu academy y'iwabo cyangwa mu makipe mato y'iwabo, usanga n'ubundi babatoza gukina umupira wo kwataka kandi mu expressing ubuhanga bwanyu. Noneho rero dore ikibazo kiri kuba relaxer, kubera ko amakipe Burayi yabaye menshi, akeneye abakinnyi beza benshi. Mbere hakiri amakipe make, wanyibutsa nko mu Butaliyani asangaga ari nka 3, mu Bwongereza ari nka 4, muri Espanye ari nka 3, ari amakipe make. Ayo makipe yabaga ifite abakinnyi bamaze kuva muri Brazil ariko bareze. Brazil wasangaga abana b'abakuru bafite nka 22 20 se, bakamunyuza nko muri Portugal agakomeza gukina muri yo style, bagaca se muri za Ukraine muri za Shakhtar, bagaca se mu Holandi, bagaca he akajya kuza muri ano ma ekipa akeneye ry'amataktike cyane, byibura afite nk'imyaka 24. Ubu ngubu rero muri Brazil dore ikintu bari kugira ubwoba, abana babo bari kuba bakiri mu myaka 10, umwana akiri kwigishwa umupira bakabamukuyeyo bakamuteretse muri Real Madrid, bakamujyanye muri Barca, bakamujyanye muri ekipe ikomeye by'Iburayi, agahita kurwamo bya bintu, bakakora desinstration ya mikinire ya Samba Boys ya kucenga n'ibiki, bagatanya kumukira bya bintu bya tactique. Funga baro uyipasa, tanga baro vuba cyane, witinda defanda, hagarara gutya gira gutya. None ugasanga ni ikintu kiri trop tactique kurenza uko kiri trop technique. None ikintu cya mbere gipfa rero ni umwimerere w'imikinire. Uko twatojwe turi abana, uko twakuze ntibisa nuko dukina i Burayi. None iyo babahurije muri national haburamo noneho yako cohesion guhuza. No ngo mfite ibyanjye bya tactique bya Real Madrid, ndafite bya Barca, ndafite ibyiki. No they are superstars mu club yabo mu ubwo buryo, ariko ntibafite ikintu gihuza imikinire yabo baba nk'aba Braziliye cya culture cy'umuco. Icyo gitandukanye rero n'icy'abambere muri bo. Abambere basangaga bahuje kuri icyo. Icyakabiri bagize umutoza mubi, ikisha umupira wabo. Ntabwo nkuriya mutoza nta CV nta kintu yakoze, n'umutoza uraho muto. Byibura ufite abakinnyi nka bare abamazina bari muri ibyo bikipe banagize n'icyo kibazo wenda cy'ama tactique menshi bahura n'abatoza batandukanye bafite n'imyemerere itandukanye. Ikintu gituma ushobora gukora je byibura imwe no kugira umutoza w'umuhanga kandi ufite ijambo kuri squad, ategeka buri muntu akambwira ngo role yawe, inshingano zawe, icyo ngushakaho ni iki ngiki. So wenda babonye nk'uwo mutoza rero ufite ikintu cy'igitsure nk'umusaza nyine ufite ijambo, bakamwumvira bakajya chini ya urinzi, ashobora kuzajya yabwira ati okay, maregre y'ibyo ukura muri Barca, maregre y'ibya Real, maregre y'ibya Inter, ibyahe tugiye gukora yije. Gusa ikindi kiri kwica Brazil muze kukireba, mediane ya Brazil muri iki gihe iri muri mwe muri mediane mbi ndi kubona Eva. Abantu buriya bareba Brazil bakayira mu buryo butangaje, bagiriye imbere ariko baro zigiye imbere zigiyeyo ziciye muri mediane. So none ikindi gikomeye abakinnyi beza ba Bruno Guimaraes n'abandi kukibambi cyane inde ba Bruno Guimaraes n'abakinnyi beza bakabwiza ukuri. Ibuka nko mu myaka ya kera Axel nka mediane za Brazil, twibutse nko muri za 2000 uzamuke imbere gatoya. Ikintu Brazil kiyishe kurusha ibintu byose ni mediane. Erega abakinnyi cyitwa Bruno Guimaraes afite taye nziza, yego n'umukinnyi ufite igihagararo cyiza, ariko mukombino urebe nk'abakinnyi bari gukina muri mediane yabo, umbwire
umbwire nk'abakinnyi baba bari gukina. Reka dufate nk'urugero rworoshye nuniza amasegonda 5 niba hari ture nko kuri match yabo na Lorenzo waba ufite hafi yabo na Argentine. Match yabo na of course. Ure mediane ariko bari banavunitse benshi ba Bruno Guimaraes. Nushaka ufate babandi Brazil na Argentine urashaka mediane ya Brazil. Yarimo witwa Andre akina mu gihugu right akina muri Wolves ari muri Wolves ari kumwe na Joelinton Newcastle harimo na Matheus Cunha ari imbere yabo gatakira nko ku 10 uyu ngo yakina muri equipe ya Wolverhampton Wanderers. You can do that. Uhita ubyumva ko harimo habuzemo balance. Ukurikije imbere hari Vini hakaba Rafinha hakaba hari abo ba Rodrigo Goes ukaba uvuga yuko ubwonko buri kuba pasa ari ubwo nawe uri kubyumva ko ari bya bindi Zidane yigeze kuvuga rero kuri Makerere ni imodoka yo ku rwego rwo hejuru ya Benz ariko ifite moteri ya Vitz ntago bikunda na balance. Hanyuma reka tuze umunsi wa 22 wa shampiyona iwacu mu Rwanda uratangira uyu munsi. Hari umukino wa AS Kigali n'ikipe ya Gasogi United. Ku murongo wa telefone mfite bwana Nshimiye Joseph ni SG ikipe ya AS Kigali. Joseph waramutse na mahoro? Waramutse ngo ikaze kuri Radio Rwanda. Murakoze cyane. Match ya Gasogi United ku ikipe ya AS Kigali n'umukino mwateguye gute Joseph mugarutse nyuma ya international break? AS Kigali ifite izihe ntego? Nakwibutsa ko ari umukino duteguye neza kuko imikino ibiri iheruka ya shampiyona twarayitakaje murabyibuka ko ari Rutsiro na Rayon Sports zaradutsinze kandi mbere yaho twari twakuwemo na polisi muri Peace Cup. Birumvikana rero ko tugomba kwitegura ku buryo bwose bushoboka kugira ngo dushobore kubona amanota 3 kuri uyu munsi, cyane ko mwarabibonye muri iyi season y'amakipe ari mvuga turi imbere iyo yatsikiye natwe turatsikira ariko turashaka gukuraho iyo defi kandi kuyikuraho no gutsinda Gasogi. Gasogi ni ikipe nayo itoroshye murabizi ko muri iyi minsi ifite ukuntu yagiye igora amakipe makuru ariko ntabwo igitugeraho amateka meza. Ngire ngo Gasogi kuva yazamuka tumaze guhura inshuro 13 niba nibuka neza, yadutsinzemo rimwe tunganya rimwe izindi zose turayitsinda. So numva rero nibyo nabyo bishobora kuza kudufasha kugira ngo tuyitsinde kandi tuyirushe. Jose, ku munsi w'ejo twababonye mu myitozo na Perezida Fabrice n'abakunda kugaragara kenshi ariko yari ahari. Ubutumwa yarazaniye abakinnyi bwari ubuhe? Niki yababwiye kigomba kubafasha kwitwara neza muri mukino? Yaje iteka burya abaje gutanga encouragement, gutanga motivation kugira ngo abakinnyi n'abari bafitemo kubazo n'icyo areba uko byakemuka. So message yatanze nta yindi rero nuko basaba intsinzi kuri journée kugira ngo dukomeze dutere imbere tukongera amanota dufite. Hari ibaruwa yasohotse mu minsi yashize yahagarikaga Bayingana nka general manager ariko ku munsi w'ejo twamubonye muri kumwe ndetse bivuga ko yongeye akagarurwa mu nshingano. Bayingana bo yongeye kugaruka murakomeza gufatanya kuyobora AS Kigali. Yagarutse mu zihe nshingano? Yagarutse nka general manager, yagarutse nka team manager, ubundi niki cyari cyatumye agenda? Nta nubwo kuvuga ngo cyari cyatumye agenda kuko ahubwo yamenyeshejwe ko amasezerano ye yarangiye. Anabwirwa muri iyo baruwa yamumenyesha ko amasezerano yarangiye ko hagiye gusuzumwa niba yakomeza agasubira mu nshingano ze. Nibyo rero byakozwe. Komite nyobozi yarateranye AS Kigali ifata icyemezo cy'uko yagaruka mu nshingano ze. So mu nshingano rero yarasanga ngo nizo yakomeje yenda ifite arakorwa kugeza ubu ni amasezerano ariko nayo uko byagenda kose turaza kuyategura. Ni team manager ni general manager? General manager. Akse ikipe ya AS Kigali ihagaze neza ku ifaranga twariho ujye umenyeza wenda Joseph yabitubwira ariko makuru naraye nshakisha ku bijyanye n'ibirarano uko byari bihagaze. Noko ngira ngo bwana Joseph muri ico kiganiro Perezida Fabrice ageranye n'abakinnyi n'abakozi muri rusange yanabemereye yuko uyu munsi bashobora kuza kujya gukina rwose bamaze kubona amafaranga mu birarane bibiri cyangwa se amezi abiri bare basiga wamo na equipe bashobora kujya gukina bamaze kubona amafaranga y'ukwezi kumwe kugira ngo n'abakinnyi babe motive ayo nayararanye. Ndibaza ko ari ukuri. Nibyo ariko buriya sinzi